Naam, salamu alaykum wa barakatuh. Bita makuru ya meste. Urakomeye ati. Sasa kukigendanye n'ikibazo cy'umugabo wawe wambwiye cyo kuba ari sigari mudmin cyangwa se yataata al-khumur, anywa inzoga ku buryo bwinshi cyane akaba nta mahoro akigira keretse abanje kuzinywa, kubwira ko ari nacyo kimuvura stress. Kimwe cya mbere kwanza nuko ntabwo inzoga zivura stress, cyo ni cya mbere. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo ya ayyuhalladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله رحمه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. Allah subhanahu wa ta'ala yo muri zo aya yaratubwiye ngo yemwe abemeye mu by'ukuri inzoga, icyo nshakamo ni inzoga, wenda ibindi ntabwo ndiyo bivuge ko ari byo bigendanye n'isomo. Allah aravuga ngo inzoga yavuzemo n'urusimbi, yavuzemo n'ibintu byo gutera inzuzi, yavuzemo n'ibintu bya shirki. Ibi byose ni umwanda wa shitani. Iyo ni aya. Allah aravuga ngo ibyo byose ni umwanda wa shitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala ngo mubyirinde kuko ni mubyirinda muzagira intsinzi. Kwirinda inzoga, kwirinda ibisindisha byose, kwirinda urusimbi, kwirinda gutera inzuzi bya kishirki, kwirinda gusenga amasanamu, ibi byose ni imyanda ya shaytan. Allah ati ni mubyirinda muzatsinda. Mwenyezi Mungu yatubwiye icyo shaytan ashaka muri twe kugira ngo tunywe inzoga. Inama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum. Niki shaytan ashaka kudushyiramo hagati yacu? Al-adawa, inzangano mu kunywa inzoga. Inzoga nta kindi zizana uretse ko umuntu zicuri ku bwenge ugasanga ashobora kuba yateza induru n'umuntu bikarangira mushwanye mwanganye. Wal baghda fil khamri wal maisir, mu kunywa inzoga no mu gukinya no mu rugo rusimbi. Wa yasuddakum an dhikrillah, akandi kamaro k'inzoga nuko zituma umuntu yibagirwa kusingiza Imana. Nta muntu wanywa inzoga ngo aba ari umuntu wajya wihora yibuka Imana buri kanya. Wa anis-sala, none ikindi giteye ubwoba ni sala. Inzoga zikura umuntu mu gusari. Niyo mpamvu ubona kubera uburyo bw'inzoga uwo mugabo ni swala yivaho nyene, kubera ko inzoga zituma umuntu areka iswala. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo fahal antum muntahun, ese mwamuri tayari kuba mwarekeraho. Iyi aya ikimara kubwira abaswahaba ibabwiye ngo muri tayari kurekera kunywa inzoga, bahise bavuga ngo intahayina, turarekeye ntituzongera. Wa hadhihi hiya halatul muslim, iyi ni nayo hali y'umuislamu mwiza, kwigiye Imana imubwiye agomba kumvira. Inwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadith aratubwira ngo kullu muskirin haram, buri kintu cyose gisindisha ni haramu mu Islam. Buri kintu cyose gisindisha ni haramu mu Islam. Buri kintu cyose gisindisha mu Islam ni haram. No mu yindi hadith mutuma aravuga ngo ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Buri kintu cyose cyinshi cyacyo gisindisha ni gikeya cyose ni haram. Bivuga ngo inzoga ntabwo ikibujijwe ari ukunywa nyinshi, nta nubwo ikibujijwe ari ukunywa icupa ukarirangiza. Yewe n'intama imwe niyemewe, yewe n'igitonyanga ntibyemewe kukinywa. Ibi bintu byose rero byari gutuma umuntu atinya inzoga. Rero nimbi izi rero inyigisho wari ukwiye kumwumvisha akazumva agatinya Imana. Intumwa y'Imana yise inzoga yuko ari ummul khaba'ith, ni mama w'ibyaha. Umuntu wanywa inzoga yasambana kubera ko ubwenge ntabwo buba bukora. Umuntu anywa inzoga yakwica, umuntu anywa inzoga yakora shirki. Wibaze rero anywa inzoga agakora shirki agahita anayipfiramo ko bishoboka byose. Walidhalika ni nayo mpamvu inzoga mu cyarabu zitwa khamr, kubera yuko tukhamiru al-aql ay tughatti al-aql. Inzoga zitwikira ubwonko, ni nayo mpamvu zitwa khamr, kubera ko na cya gitambaro abagore mwambara cyitwa khimar, cya gitambaro gitwikira umutwe. Impamvu nacyo n'inzoga zijya kwitiranwa na kiriya gitambaro mu cyarabu nuko nazo zitwikira ubwenge ntubashe gukora neza. Falidhalika nta kiza cy'inzoga nta na gito. Yarakwiye gutinya Imana, akamenya yuko Imana yamubuje n'igitonyanga cy'inzoga, akamenya ko hadith ubwayo itubwira ko umuntu uzanywa igitonyanga cy'inzoga zamara iminsi igera kuri 40 iswala za sari zitakirwa. Iyo hadith irahari. Walidhalika abantu bagomba gutinya inzoga. Ni mbi cyane, nta nicyo zimaze uretse kwangiza mujtama no kwangiza societe no kwangiza ingo z'abantu. Uretse noneho n'ibyo by'idini tugiye no mu buzima busanzwe, inzoga zitwika ibice by'umubiri mu imbere mu nda, zikangiza ubwenge bw'umuntu, zikisha imitekerereze y'umuntu, zigahindura imikorere y'umuntu, zigasazisha umuntu vuba.
zikica ingingo z'umubiri, amagufa akanegekara akabura imbaraga. Izo nizo bita inzoga. Atinya Imana rero nibaza ko azahagarara imbere yayo. Ikindi kandi bishobotse mushobora kuba mwamuhuza n'abashekhe baho bakamuganiriza, bakamuha moiza. Umuislamu udasari nta buislamu bwe. Ngiye nta na santima na nkenja nzana ku muntu udasari. Intumwa y'Imana yavuga ngo al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Itandukaniro ridutandukanya n'abatari abayisilamu ni sala. Nicyo gitandukanya umusilamu n'utariwe. Faman tarakaha faqad kafar. Umuntu uzareka isala bahakanye ubuislamu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo as-salatu imadu ad-din. Isala niyo nkingi y'iyi dini, niyo yubakira idini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Umuntu uzayubaka akayihagaritsa nkuko bisabwa azaba yubatse idini. Waman tarakaha, n'umuntu wese uzareka isala faqad hadama ad-din, azaba asenye idini. Turebye no mu zindi hadith, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadith yagiye ivuga ubuhambare bwo kureka isala muri hadithi zitandukanye. No mu magambo intumwa y'Imana yasoje avuga ngo sallallahu alayhi wasallam, yasoje avuga ngo as-sala, yasoje ahamagarira abantu isala. Nicyo kintu mutume yasoje avuga mu buzima bwe bwa nyuma. Avuga muri make ngo niyo wareka ibindi ariko ntuzareka isala. No mu yindi hadith y'intumwa y'Imana ivuga ikintu cya mbere umuntu ku munsi w'imperuka kizabanza kurebwa mu bikorwa yakoreye Imana. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala. Icyo nicyo kintu cya mbere kizabanza kurebwa mu bikorwa byose wakoze ku munsi w'imperuka ni isala. Intumwa y'Imana yatubwira ngo nibasanga gitunganye nta kibazo isala yawe ifite, n'ibindi Imana izanyuza hijishe kureka wigire mu ijuru. Nibasanga ifite ikibazo n'ibindi byose ni ibibazo. Ibi byose ni ubuhambare bw'isala mu Buislamu. Intumwa y'Imana baramubaje ngo ayu al-a'mali afdal, ni ikihe gikorwa cyiza kiruta ibindi byose Umuislamu yakora? Intumwa y'Imana yavuga ngo as-salatu fi waqtiha. Mu yindi hadithi as-salatu fi awwali waqtiha. Mu yindi hadithi as-salatu ala awwali waqtiha. Isala ikoze ku gihe cyayo cya mbere, isala ikoreye ku gihe, isala ikozwe mu gihe cyayo. Hadha huwa, iyo ni afdalul a'mal ila Allah. Nicyo gikorwa cyiza kuruta ibindi kuri Allah. Muri aya Allah aravuga ngo qad aflaha almu'minun, abemera Imana baratsinze. Ikintu cya mbere cyatumye bagira intsinzi cya mbere, Allah yahise avuga ngo alladhina hum fi salatihim khashi'un, babandi bibombarika bari mu sala zabo. Ntabwo yahereye ku kindi, yahise avuga isala ko aricyo cyatumye abantu batsinda. Mu yindi aya Allah aravuga ngo ma salakakum fi saqara, abantu mu muriro bazababazwa impamvu baheze muri uriya muriro wa saqara. Qalu lam nakum minal musallin, impamvu ya mbere bazatanga bazavuga ngo ntitwabaye mu basaraga. Nicyo cya mbere bazatanga impamvu. Hadha huwa, nta buislamu bw'umuntu nta sala afite. Ntabwo isala ni igaragaza ubuislamu bw'umuntu, uburyo uhagaze kuri ya sala. Abamenyi batubwira ko umuntu usara isala akayitunganya, irimo arkani zayo, irimo shurutu zayo, irimo sunanu zayo, irimo mujibati zayo, irimo mustahabati, irimo ikoze neza, n'ubuzima bwe bwose abahora umuntu ufite imico myiza. Isala iyo umuntu ayikora nabi no hanze yarangirika. Isala niyo mizani ibikorwa. Abaswahaba baratubwira ngo iyo twashaka kumenya imani y'umwe muri twe twayipimiraga ku sala ye. Abaswahaba baratubwira ngo iyo twaburaga umuntu kuri salatul asr twamukekaga wiko yabaye umunafiki. Izo zose ni riwaya kandi ziva ku ntumwa y'Imana ndetse n'abaswahaba, zigaragaza ubuhambare bw'isala. Hadha huwa, intumwa y'Imana iravuga muri hadithi ngo isala umuntu uzayubahiriza kana lahu nuran wa najatan wa burhanan yawm al-qiyamah, bizamubera urumuri, bizamubera intsinzi, bizamubera ikimenyetso kimurokora mu batari abayisilamu ku munsi w'imperuka. Hadhihi as-salah. Umar ibn al-Khattab bamwiciye mu sala ari gusarisha abayisilamu salatul fajr. Umugabo wamwishe Abu Lu'lu al-Majusi w'umumajusi, amuteye ibyuma iburyo n'ibumoso mu mbavu, hose yatangira gusohoka amaraso ari gusarisha. Agwa hasi kugeza ubwo abayisilamu bazanye amata, bari kuyamuha akazajya asohokera ya mata muri bya byenge hamwe bamupfumaguye. Baramupfumaguye mpaka amata akazajya asohokera muri ya myenge. Ariko wallahi agaruye ubwenge, ijambo rya mbere yaravuze ngo asalla nas, ese abantu basaye, kugira ngo akwereke uburemere bw'isala. Nta kindi cya mbere yabajije, ntiyavuze ngo ahandihe aha nindihe, cyangwa se urya avuga ngo ninde wankoreye ibi. La, yaravuze abantu bamaze gusari. Hadha huwa, isala ni Uislamu. Umuislamu udasari nta Uislamu bwe.